Sıkı tut. Жақсылап қарма. Sıkı tut. Мысалы bir нәрсени түшүрүп алба, жақсылап қарма дегенде sıkı tut. Жана мисалы түркчө башым сүйлөп атса, түшүнбөй атсаңыз, анда lütfen yavaş konuş. Экинчиси tekrar söyle. Üçüncüsü başka türlü anlat. Lütfen yavaş konuş. Tekrar söyle. Başka türlü anlat. Meyve, жашылча, meyveler, жашылчалар. Ler деген кошулганда уже лар кыргызча кошкон сыяктуу узун болуп айтылат. Жашылчалар. Karpuz, karpuz. Mandalina, mandalina. Portakal, armut. Elma, elma. Muz. Avokado, bürdürtgen, erik, kavun. Üzüm, vişne. Patlıcan, domates, havuç, kuru soğan. Sebzeler, lahana, bezelye. Lahana, bezelye. Sinema, sinema. Bana söylemeyi bile utanıyorsun. Bana söylemeyi bile utanıyorsun. Эми ошо сөздү кинодон угабыз. Bana söylemeye bile utanıyorsun, öyle mi? Hı? Senin de Dersimiz bitti. Keyinки сабактар келип турсун десеңиздер, анда каттала кетиңиздер. Жана сунуштарыңыз болсо комментарий калтырсаңыз болот.